Nebu. Dari bawah. Kokang terus. Kokang terus, kokang terus. Kokang terus. Jangan berhenti, kokang terus. Kokang terus, kuat terus. Angkat, main jorannya. Main. Terus. Double strike, Aris. Terus. Putus. Putus. Aduh, ternyata putus. Jelas tuh. Naik lagi, naik. Taruh, wis naik tuh. Oh my god. Igo hai petih kah? Bang. Bos haji putuh ngan igo haji. Oh, hai petih go. Pegang hai nama? Oh. Kaya kau mendawa kah? Anak aku mendawa dia tu. Aris boncos. Hah? Pertarungan Tengku Haji versus Baramundi. Ya, strike. Wow, besar. 4 kilo. 6 kilo 2 on. Mancing mana mantap. Berarti sekitar setengah jam, 30 menit baru yang bisa diselamatkan baru 4 ekor. Baramundi, Pusung, Langsa. Oke, Gua Haji. Mantap.